jadi pejabat. Kesana kemari dianterin supir. Mau makan apa tinggal ngomong. Ngapain tuh bocah? Mewek-mewek. Lu ngapain Cit ngomong dewek-dewek? Gue lagi ngebayangin Bayangin apa Cit? jadi pejabat. Kalau gue jadi Pak Lurah, bini gue dipanggil Ibu Lurah. Kalau jadi RT Cit, ininya dipanggil apa Cit? Lah gue RT. Kalau tadi pementri, ininya dipanggil apa Cit? Lah Bu Menteri. Ini nih, dari tukang urut. Lah Burut. Berarti ngomongnya jorok. Lah iya sih Cit. Ngomong dah jadi tukang urut. Bininya dipanggil Burut. Burut Goden.